Ale na kasi nga masoro kani kami. Oh lo. Na budaya hai. Kita nama lang jagan gani tari ngok diam. Wow. Jarang ma. Arang ma dua diam. Arang ma dua diam. Oh lo. Mas cerita ma dia kon burongan nai. Kau sungguh ke? Oh lo. Ai ho ado cita-citamu. Molotopu jago ho inna. Nebiangon burongan nebiangon. Oh. Sama-sama dia. Sama-sama dia bercerita orang norak kalau benar juga. Kani? Jero bebiang naseram. Ang gua ngebe bui manyanam. Bu manyanam. Hebang ini na. Bui manyanam hebang. Bukan mantan dia inna. Jero beri mati inna. Dang main na inna. Orang jago loh dia cita-cita ini. Oh, atara mau ini dengan nak gimana? Allah. Jadi mula juga nih mangalang jol mamanya Nina. Nih. Pikir mangalang telo. Mangalang jol mainna. Loko biang. Biang. Oh, ni loko biang dengan naon. Mangalang jol mainna. Dia lang amuina. Baru beda beda tahu ni musuh mak arti nang tahu ni beda musuh mana ina. Tarik kok ni cerita ni biang jol pani. Alai ma biang ni. Pada ai suarong ni botu biang ni le. Ana lo ini pape sero sosoni padu. Ai ho đang nong á cerita baik jo. Ana nggak kurang punya cerita. Ba jo ba. Songono di. Oh lo. Ji Ima to. Ai mo to kamu cerita ni handphone nang no. Ai sa ergo. Handphone mo? Oh lo. Alai perpecahan dalam rumah tangga. Handphone on. Dia pecah rumah tangga lagi handphone. Ba. Masanya kamu nyonya. Allah. Surat-suratnya pun ngama aku ini. Mak ba. Takas beri kamu sih dobe. Oh lo. Mampu tak? Ba. Cepat tuh. Tuh biang nih. Ba. Ayo dari dulu dijabut tuh rumah cerita biang. Biangon. Silakan ini melokong nai. Kalian datang sing ngotong masalah binatang majo kami. Oh, dan biang dia. Dan biangon. Allah. Masalah binatang majo. Jadi manuk dong. Manuk. Oh. Soi na masuguni rohani manuk kon. Kuhita subi zorma. Ama. Beji besi beri kosong ni manuk ki marlewakan di suguni rohani. Ba, kan mo to pe. Suguni rohani manuk zorma subi. Allah. Asal teri me mana nimmo. Muhammad. Cerita mamanu kon dohot sapi. Sapi Lebu mo lagi tan. Nah, cerita mamanu kon lebu. Oh. Ada tak singok na judul be ina kan. Roma manu kon. Ai wain na lebu. Oh. Ai go major wa maya marang apala suhur wakku kusuli manusia ninna. Oh. Wa kasol mau nak kasi si tabung haiso ninna. Allah. Base songo ni hatamin na lubun. Allah. Ai ho majo. Yalang ina sida degi ku tolong begini na dari na. Mo na sida. Ilo tong. Igoreng tolor. Allah. Igoreng tolor songo ni. Gabi gua budak teridain na. Allah. Bahasa masuk mo mangun na igoreng tolor. Ilokon telur mata sapi doin na. Itu. Jadi romusnya sapion kan? Romusnya sapion. Wah kato dia ada pengen segala mas salina kan? Baru ngahoro badang subuh haro aku. Ada subuh walang subihin ini lubung. Wah horo ain. Ai hobe ai beri masuk horo. Susuku sudah inumi sudah, ijamai ilepi-lepi rasa gue, asal kaya tanggung jawab ya, wina, lebih sama jabla ya, ibarat Idok sapi ya, idok sapi memang memang PLC bakal manusia nanti. Oke, tunggu video kami selanjutnya.